ole tum video hi mitam takina kariya khunin lo nga lel ninge in karinga comment ta the pokalo mu zeu thina engpo ni se kan riek anga riek ma in tum chu thuma engenge mo kan nei lokange hi tunlaya an soilar The Delhi Special Police Establishment Act 1946 ania section po hi atamlem lo hei section 6 thlenga oma 4 a hian a chhong tam deuh hleka 4A 4B 4BA 4C omlea 6 a hian 6A oma 7 nei chu repeal tania hi chu om to lo ani hi chuan section atam lo khop mai heta hianin thil soidu pakhat karon nei chu thil reng adan bu omlem lo mani mi mal ngai dana kan local pui hian kan lo sil fia hianin thil hi akal koidor dor thaini chu lo report taila he dana hian khoya ma hian general consent ti in zena hi omlo ni tlang pui to in dana chon hei athira hen short title and extent ti te a sil fia na sang kha aronom thina amai ro chu he dan bu hian khoi la ya ma hian general consent ti hi kan mulawani general consent ti hi omzia chu he dan an soifo Delhi Special Police Establishment Act hianin a shelo top ti dani chu tunlai chu dan ani ti hi kan soilar bokatiro chu wangchon dan chu dan ani kan ti don chuan Delhi Special Police Establishment Act hianin enge general consent ti hi a shelo ani chu ania tuna thu in chu le thu boi omdeu noi anga kan sheda chan hi shilfia tu chen khat chuanin chanchin buan chhuadan chuan ti ringot te nia mo chanchin buan chhuadan kha awa poimo te lua lawani dana omtlat lawani dana chon chu teng kha teng chu ania chumi section hoya chon tia thil tam takaron soi fak theilai khanin heti lai stage anon thlan hi chuanin chanchin bua te po chu teng chon chhuat thina nia ti te po nia maro chu low court te hanin challenge se mo general consent hi khoi ange a inshil fia khoi da na nge inshil fia na khoi amom lo YouTube pa chu teng chon an soya Facebook post chu teng chon an jek thina ti ringot khani lawa chu wang chon chu lo shema support teng general consent ti hi kan dan bu soya hian lo ani je chu teng a soi fia na mumal si lo kan lo elaborate kan lo expand hianin alo expand tu teril ruazir hian thili akal koi kwal theilu tuka chu engpo ni se poimo ber chu dana hen homlo ni ti in se phot tengo general consent ti amai ro chu dana hen hanen ula consent ti chu consent ti chu mani consent hi enge zia kan ti chuan shiat puina rem ti na phalna te poni mo ka shiat puye tinang chi te po kha ani thaya chu consent chu ni mai ta ni chu tuna kan soilar hi ne ya general le a general lo a general tel lo chung cha han kan boilu to ka hi je bera chon a shil fia dan diktok lo te po ati thayang chu chan chu dana hen chu teng kha teng ti hi mi alowa dan soilar the Delhi Special Police Establishment Act ta hen lovani hi masabera han soi taila ti chuan atot leya hian hi han en le taila hi kum sang ni le pahnia sarkar notification ani ve ta ne khati hun lai sarkar khatungian ni chu kan la thawang chu tiro engpo ni se hemi nuwa hian tuna anon soile chu hi athar khani ta ne soilar mo mitam tak ina an hel tak mai khani apong swak tu masalampang te an zei bokanianga ka shelo le hi chu maro chu apong swak tu masalampang te na an pon chhuadari nazir ngang te ponianga ani na tak zu rasi lo hen kan lo hel maya engpo ni se ani na tak tun tu video hen kanon soyanga kanon soiba ka ZPM lampang pe hen anon soi fia donin ka sia engpo ni se heta hen subject however to the condition that no such investigation shall be taken up in cases relating to the public servants controlled by the state government of Mizoram except with the prior written permissions of the state government. Tihini. All previous general consent for any other offense by the state government
shall also remain in force abak zong hi chu dan pa ai angin general consent tapon general chu non bel thawa amai ro chu general ti hi chu enga ma hen lo ngai su general consent hi indu chuanin he act hi lo en ula google a han en tur oma general ti hi khoya ma hen ain ziak lo general consent ti hi khoya ma ziak lo chu wang chuanin general consent le consent ti a khan boiwak ngai lo consent ani top mai consent ani chuan chuan consent chu eng ti anga kal pui tur nge ti te po kan la ron soi chawanga thuma karon nei du don ka ti kha tun tum chu chan chu soi neu atam lu tu kamo chu wang chuanin i kan she thiam dan tur jogin hau lam theyang ber simple theng ber khan karon soi fia don ani chu ti chuan heta hianin state sarkar noi na tok te chu state sarkar in phalna written permission ziaka phalna an pe phot ani lo chuan CBI te hianin an chui thei lawang ti khani ta ni chu consent omje chu ni written permission ti angin a English term sa chon run ziak ma se hi consent chu ni mai phalna kan pe cheu an ti khan permission ani chu chumi chu consent kan shet puye phalna kan pe kan rem ti ti na kha ani thau chu consent chu ni mai like general consent kan lo soi boy lu tu khan in thil hi ati boy kol ta vel mai me tun tum isu vela hi chu ti khana chiang viawin ka sia hei karon ti lan le pakhat chu kumsang ni le pani mi then khat khanin kumsang ni le pani le hemi athara hi tian ti dang lam ta ka hian ama mi abu khan kan let le ni anti ma se ani lo ama mi khan kan let mi lo ani engpo ni se Prevention of Corruption Act Section 17A kha apoi mo ta mani Section 17A hi Prevention of Corruption Act hi aron hemi CBI chungchang ron tilar tu te po khanan man mention du mi lo kamo an soilana ni mi lawang chu tuntu ma han karon soi tel don boka kha apoi mo mani Prevention of Corruption Act 1988 ami Section 17A B ke hi lo chin siaro July ni som ni paruk kumsang ni som pariata da lu ane da na hian he Prevention of Corruption Act chunga hen da lu chawania chu kumsang ni som pariata ni chu kumsang ni som pariat July ni som ni paruk ania khami ma jong kha chon he dan tuna kan buai na ron bar tlat tu hi ala om lovani na lari lo chu kumsang ni som pariata ni chu kumsang ni som pariata hanaron tran chawa July ni som ni paruka chumi ma jong chuan alom lowani chu enge karon soi chan ka ti chuan hi isin khan ka lo soi fia lo in ka ria kumsang ni pani le sang ni som ni pali mi hi ain ang le chi angai kan le ti kha chu English thethiam chon chia rawa in ang lo lut to kringot CBI to the whole of the state of Mizoram for investigations of offences subject to the following conditions ponilo condition ani pakhat chawni chu an huam zau mai khopa kumsang ni pani mi hi chu that in every individual case prior approval of the government of Mizoram should be taken mi tu po individual mimal tu po every individual mimal tu po ani top mai ni huam zau lu to kani ti chuan sang ni som ni palia hi chuan bar tu to kan ti kha eta hi chuan bar tu la lo chungin khitiang khianin notification an ti chuak ani bar tu pakhat ma lo Prevention of Corruption Act Section 17A kha ala lo shim maro chu ti chung chuan teng henan chua eta ero chuan bar tu to kan ti kha bar tu to chu ti chung chuanin state sarkar noya public servant ta ti lo ho zong central government chungchang te kha chu central government ania kha chu tu shan chumi ba ka chon ti hianin atophin la khar tani all previous general consent for any other offense by the state government shall also remain in force anlaron ti thlapani enge offense tang shim hemi sarkar na thok tel ni lem lo ho kha chu consent kha alangai ringina kalani tikha ani tani ti chuan heta hi chuan han en leila every individual case prior approval of the
etc etc ni top mai hi ain ang han ti rual chi chu ni lo ni English thiam chon lo chiaro chiang lo tu chi chuan tiang sang te kha kan boina mai kha lo nia ti mai tiang tun issue hi chu Prevention of Corruption Act Section 17A kum sang ni le som pare ta tanga kan man tran tak chawa kha apoi mo ta viau ni tun tuma kan thil hriat chian lo hriat chiang tu rian tin general consent hi dana omlova chu chu mi then khat ten an du dan perspective in an du dan point of view in an lo describe a lo elaborate ta ne o chanchin bu then khata chon lo ti poni ma na maro chu video then khat te kan en hian an thu soi mila video clip le document anon da thatang huin khati lai stage b ka khachon khati lai point b ka khachonin eng chanchin bu maron ti lan omlem lo boka tin draft notification nen ti danglam thei aniang ti lai po hi chete chu danglam lom ti na khan atop sentence poimo lu tuklo kha aron ti langani poimo ni se tira tang khan aron mention ngai chu garinga atira tang khan aron mention lo chara atopa hanon mention ama se kha po kha khami po kha lo en chiang ula ako tu ma danglam chuang lo ani wording claim anti danglama chu general consent all previous general consent for any other offenses tia hianin a in kung lut thei vek ain kung kai lut thei vek ani khalai an pai lai po kha chu English cha thiam chon lo chiaro screen han karon tilang an thanglam na te va kom lo ti chuan kan soilal du lo ka chu thuma seidon draft notification CBI lampangin ola hete hianin draft kanon thona heti ang zul zui hian in lo siam don nia anti heti ang zul zui draft mina anon thon reng chon he hi in lo en ton don nia heti hian in lo siam don nia anti na ni heti hian in lo ti don nia ti na ni chu khatiang zul zui khan an lo ti reng ta an word kat lai ten lo se po kha han en ta ula draft notification ti wai nak khop thil in lo shim chun chu chiang bokin hey CBI lampang hianin 2018 na dan hi an tha chiang viau ti hi hriata Prevention of Corruption Act 17A khanin abar to shim adal to shim eng pon mala don se consent kha angai shim ani prior consent khami kha angai shim chu kan sia thiam lo khania kum sang ni le som pare ta tanga dan ron om thar 17A hi kan soi maya ti me teng kan soi lang lova kha khami khan thil poi thui takaron poi thui takhan ti donami ateng kharon thlen ta ni deuh berina shetan eng po ni se tun tuma hian CBI ten general consent chung chang press conference hei lo rei ta khop mai eng po ni se kan entrananga comment ngai tele reaction te bo kan ron nei tura ngai ne hei voina press conference kan han nei le do na kan ko na te ngai poi moin helaya press meeting local khoma kan lom le mem sign lom thu kan soi dua chuan ne voina kan thil soi tur hi an lo khel sap towa then khat te pon mi thiam an tian ron te po an lo be kwal na sa tonin kan ria so tran chan tur hi eng tin nge kan soi ang ti hi tam takin ngai to na pon lo mang to mai theya then khat chon ma re reng se tia tran tlat chuan tran na tur chu amanga tin tran na tur phung dang om to lo ang hiala han soi tak youtuber then khat te opposition lampang mi te pon om towa amar chu voin hian ma re reng se ti kha kan tran chan don lo ni dan kan tran chan don ni ti kha min lo riat sak ma saula kan do ni le introduction kan nei le photanga chon ka ding lama tang hian kan chananga ania voin hei nia kei hi ZPM General Headquarters Legal Department and General Secretary Valencia Mapachuo kania chon hei kabul nai berami hi media IT and publicity kan GS TBC lal than moya ania
จนอดดเล่มฮีผู้ตีเราตวงกิมาเกเราตวงกิมาอันนี้กัน party spokesperson อันนี้ PSC อันนี้ secretary PSC secretary อันนี้หัลบกะจน party spokesperson อันนี้จงอินวินฮีเนี่ย spokesperson เบอร์นี่เราจอกlegal ลำปังที่เรานี่วินเกี่ยนี่กันสวยดอนอันนี้สุปจงอินเราเชียดสักนาตัวนี้กันตัวเจ้าเนี่ยจนให้เรามากับไว้แล้วมันมีฮีผู้เล่าหนุนมวยปัจจุบันอันนี้กัน legal department กัน secretary อันนี้ส่วนให้เราเห็นเราอินอาศัยเห็นเราเวลาไม่เราไปเราให้เราประสิทธิ์เห็นมั้ยที่ส่วนนั้นโดดเล่มฮีวินิเซียเซตปัจจุบัน legal department ZPM general headquarters กัน secretary เท่าอันนี้ส่วนเราอินลาร์เวให้เราไม่ประคัดช่วยไหมกูละจนเรากันใส่เลยให้อันนี้ PC เราเรียนมวยกัน party joint secretary legal department อันนี้เปลี่ยนเลยมีโซเบนจามินมินกันเสียงมันหรอเราเข้าต้นเราหมกกะเตียเบนจามินแล้วจันปุยอันนี้กัน party legal department joint secretary อันนี้บอกกันนี่และใต้กัน statement ในที่เห็นเราต้องเวกต้องกันเชียร์ช่วงสวยๆนะส่วน point เช่นขัดให้กัน secretary ผู้เล่าหนุนมวยนี่เห็นหนุนเชียร์ดอนปกันเนี่ย ZPM party ไก่ช่วยสรการส่วนมิโซรัมสรการin CBI เนี่ยนะ general consent อเปกต่ออันนุกิร์เรา ZPM party principal อะไรดิ้งเร่งที่ฮีกันรอนทุบุยเหตุที่ consent นุกเล็ดเตียงตะโพขันเสมาเราจะยูทูบบาร์ปักขัดเตียงมิงกันลำเราไงเช่นว่าล่ะนี่จานาก็เอ็นเลียกันนุกเล็ดนี่สรการอภูนักวิดีโอก็มุต่อแล้ววะเอาเล่ต่อเรากันนุกเล็ดเราที่ชูเตียงนี่ไม่ไรก็เราเรียกหลักหลอตัวกันนุกเกี่ยวเราที่ข้ากันสวยนั่นดูอันนี้จะกันเชียร์ชาวปัดปัดไง ZPM party ไก่ช่วยส่วนไก่ช่วยสรการส่วนแคมเปญไล่อินเดียมังเงินนิสมนิปริยัตข้าสองปันนี้สังนิสมนิปัทุมคาน CBI เนี่ยนะ general consent เราเปิดตัวเหตุไล่เฮียนนิสมนิปันนี้ข้าสองปันนี้สังนิสมนิปัทุม Parliament pass ต่อ criminal law ปัทุม IPC CRPC และ evidence act ข้างนั่นตัวด่านทาร์ภารตียนิยสหิตา BNS กันตีไหมและภารตียนักริกสุรักษาสหิตา BNSS และภารตียศักดิ์ศรีอธินิยมที่สุดจุลัยนี้ขัดตรังมันจันตุรติอาลูนิตาด่านทาร์มันอาลูนิดอนตากาชวนนิสมนิทารุกสังนิสมนิปลีคาน Director CBI ชวนมิโซรัมสรการ Chief Secretary เนี่ยนะเลขาทนิน criminal law ทาร์มันจันอันนี้โดนวางมิโซรัมสรการ in CBI เนี่ยนะ consent อาลูเป็กต่อจูจุลัยนี้ขัดมาเงียทาร์ Gazette notification ติดช่วงตุรินเงินน่าเท่านั้นนี่ CBI in notification ทาร์ตัวกันเราติดต่อแล้วก็คิดตาเขียนnotification ทาร์รุนส่วนชั้นนักสู้อันรุนสวยเจียงตาเนี่ยที่รอด่านทาร์ก็มี IPC เต CRPC และ Evidence Act เตคลากันอีตากวางคัน notification ทาร์ยังไง notification ทาร์รุนเป็กเหล่าจอนินเอกมาคัดปัวรันรุนในเทดอนแล้วเนี่ยจู่อันนี้ตาเองพวกนี้เซ notification ทาร์ไงในชั้นนักสู้อาเจียงตาเนี่ยด่านทาร์อันนี้วางคันเนี่ยสุดท้ายจนเราที่เราวิน notification ชัวทาร์ไงตาเนี่ยจู่เองมัวอวางินด่านที่อ่างไงอ่างินเราละกัลตาอ่างนี้เซ notification ทาร์ไงเราดิตาเซ ZPM สุรการเฮียนิน notification ทาร์อันชัวฮิรินอมเราเร่งอันนี้ดูน่าเฮียนิน notification ทาร์อันที่ชัวก็จู่draft notification อันนั้นทนน่ะ draft ฟังคันอันที่ชัวก็จู่กันเราเสียลอยไล่ให้อามักอังเร่งกัตยา draft notification ออกมาจุดยังจนินที่โดนเนี่ยที่อินไกด์ตัวมุสาคัตยังคันนนที่เดิมตัวกันจงนี่จนิน CBI เตปอฮีเดิมตัวเล็กๆจงอันนี้การิงให้มิดสงจางไอจน
notification siam thar turangen na chan chu Mizoram Sarkar in CBI hena general consent hemi hi kan han bracket deuh bik her power and jurisdiction a consent a pek na kha section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 DSP Act kan ti mai Noya Central Sarkar in Indian Penal Code IPC Noya thil sual ti na chui theina tura tan chau ania tuna ero section 3 of DSP Act Noya Central Sarkar in IPC thak tu dan thar Bharatiya Nyay Sahita Noya thil sual ti na notification achwa to wangin Mizoram Sarkar hian athar laka notification chuain CBI hena hian general consent apek thar angai ni general consent pek na tur notification hi Mizoram Sarkar hian athara a issue ani lo chuan CBI hian Mizoram chunga BNS Noya poi khoina hian engkhes ma an lo chui thei to don lo ti na ni ti chuan Mizoram Sarkar in notification thar chu a CBI hena consent thar apek le na chan chu kan thiam to me CBI notification draft kan te format asia manga CBI hena consent pek na Mizoram Sarkar in gazette notification na chua chungcha hian opposition party te chuan thudik tak zep le rabet chungin Mizoram kai ZPM kai shuai sarkar chu an lo bei vaka ZPM party chu a in soyangin anom lo chief minister hian an sarkar ma khan mi puite CBI general consent pek ani tur thumin sila ZPM kai shuai sarkar hian thali le ni sompali chia CBI hena hian general consent a pe ni tin na satakin ZPM le a kai shuai sarkar chu mi pui bum tuwa an pu me ka ni hetianga thu bel chian dol lo manga mi pui ril ru kai shuai koi tuma ZPM kai shuai sarkar an beidan hi a at thak kan ti hlea poi kan ti rualin zoram mi pui bum tuma politics zechia an lat choi nung tlat hi ban san to se kan ti hle ni Mizoram Sarkar in notification thara issue chan te hi han bi chiang ila kan tia ti han point by point in ul tak kan te kan han share le zelanga point number 1 a CBI in Mizoram Sarkar hena notification thara chuatura alo tiang in le a chua dan tur draft anon siam angin CBI hena general consent pek na notification thar chu ni som ni pasari June sang ni som ni pali khan Mizoram Sarkar chu na chua le ta he notification hi ni khat July sang ni som ni pali khan Mizoram Gazette publish ani ni som ni pasari June sang ni le som ni palia Mizoram Sarkar notification 30 chuang khan subject helai hi chen khat pai chon subject lain lawar viwa YouTube pakhat kai na chon however to the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram except with the prior written permission of the state government ti thu ain ziaka helai thu hi notification tharakan helai ber chu ni na lang hemi chungchanga hian Mizoram Sarkar hian thil sual te ti sual anei lawa general consent anuk dok ti na po ani lo bok dani na pu dangin notification hi an chua thara consent thar pelein danangin state Sarkar hathok te chui na tura state Sarkar in consent permission apek angai thu an lo tar lang mai ni hemi chungchanga ZPM kai shuai Sarkar beitu te hian he thudik hi mi pui laka zepin thudik taki an phau chuak du lawa chief minister pulal duama CBI 10 chief minister pulal duaman CBI te general consent apek omzia hi mi then khat te hian an du dan a kai lekin politics game khelna man ruatan an mangani CBI ta hi kan shia tangin Department of Personnel Ministry of Personnel Pension and Public Grievances Government of India Noidin ania Central Police ti te pon an sai thei ome kan shia thiam theinan Sarkar Department sang hian thunei na huang chung big jurisdiction
an neya allocation of business po kan ti thei bokang CBI po hian power and jurisdiction an neya central sarkar hnuai le UT hnuaia thil sual ti na Section 3 of DSPE Act 1946 hnuaia central sarkar in a notified te a case a chui theya central sarkar a emo UT a po Section 3 of DSPE Act central sarkar in a notified ya lama case a chui don ni chuan central sarkar atangin consent phalna hriat puina kan tia kha alak tu angai vele thoni CBI hian state sarkar thunei na huang chunga nu a chui don ani chuan Section 3 huang chunga central sarkar in dan an notified china po hian ama thuina chui thei ngot lawa state in jurisdiction case a chui theina turatana ramri huam chin atan phalna ane ngaya chu general consent suni ni somni pariat thasong pani sang ni somni pathuma mizoram sarkar in CBI hena general consent apek ma sakha lo chiar taila hi ZPM sarkar nuwa notification masaber general consent kan ti khania tun ahan general consent ron soi fiana khania engponi sengan tilet le lokang ya phalna hriat puina kan tia kha alak tu angai vele thoni CBI hian state sarkar thunei na huang chunga nu a chui don ani chuan Section 3 huang chunga central sarkar in dan an notified china po hian ama thuina chui thei ngot lawa state in jurisdiction case a chui theina turatana ramri huam chin atan phalna ane ngaya chu general consent suni tuna han general consent aron soi fia maro chu soi ta han tir bera ka soi ta khan he dana hian tuna Delhi Special Police Establishment Act ta hianin general consent hi soi ni lo shima consent ti kha general an lo bela ni chon thu ran ni ta sela chu po chu ne tuna puma siama soi kha general consent ti omje dik tak chu as per khamidana ni don chon ani email ta ber mai ne chan chu consent an lo pek kha permission ti na ni chu fethiam consent ti khan general consent te han ti thina hamaro chu tuna jon dan bar tu te pom tu anakin an laron soi chawanga an laron soi chawanga khata khan general consent Prevention of Corruption Act Section 17A te po han laron soi chaw dona khata pona kan fia chaw war tura ngaila bar tu kha om tlat to ni chu wang chonin i general consent kan ti mo consent kan ti po khan lo ni se kha prior written permission kha consent chu ani mai ti kha kan pom dan ni mai te se tun tuma kan soi fia thiam dan bera chon o eta hausa pudu ma thu soi kha ron reflect nanin lo mang thina ma ro chu khata po khan ke mani mindil boy ngai lawang phalna an nei sa e chuti khati ti ma se khata po khanin pudu khan lo sha chiang lo poni theye kha asoi dike chu ka ti hau lo ma se tuna chon e khati ang thap khan dan angin thilaka langa ya ama khanin ni e tharuk velame khami notification thar khami inkara khan thil tin nem khami notification mang khan thil ti lo nei man ta se engti ringen kalpui ti kha pui mo khop mai asan chu tuna dan bar tu om to wangin khati ang khan engti ang pon notification lo chu poni se CBI lampang hi mi ani le gan ni big lawa an mani him tamna turin le khatiang turatang khan state government a phalna anun lange ngeyang chu thil chiang sa rengani khati hun chung khanin enge thil chuya omem ti chu thil in tha thei lomboga ti me tiang viewers tampang te lo sei ula comment section ate in share ni chon chuta chon state government an BM ti te pokha poi mo view do ni poni se lo khami notification kha local tlang poni se enge mo thil ti ngai ni se tuna as per law khati anga kan kal don ni chon CBI hian consent hi an mani himnan chim po le dalina phutani wan anon ti nge thawang ti kha chu thil chiang sa rengani entinan phal tur chiang sa ti shet sa po ni se mo an ti thawang chu i office works office kal dan te paper kal kwal vel dan ti meng awang she thiam dan tur zongin
ole in an zom le tiang ni som nei pariat thasong pani sang ni som nei pathuma Mizoram sarkar in CBI hena general consent apek ma sakha lo chiar taila hi ZPM sarkar nuwa notification masaber general consent kan ti khania in exercise of the power conferred by section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 and supersession of the of this department notification number hey share kherlong mai number khachu the governor of Mizoram hereby accord consent to exercise power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for investigation of offences in the state of Mizoram by order and in the name of Governor of Mizoram Atiya. Mizoram Sarkar in CBI hena general consent apek masak zoka hian Mizoram state an power jurisdiction an man thei thu arontar langa state government nuaya employees te ahuam vekti soina aomlo tuna notification consent harnena adanglam na chu CBI hian dan dik tak mangin draft notification hi asiama CBI letter para number 6 na kha thirila kan lo muto lomin karinga CBI ina Chief Secretary Mizoram hena lekhathon apara rukna khan alleged amami kha alleged to have been committed by employees of the central government, central public undertakings and private person, whether acting or in conjunction with the employees of the central government undertakings, subject, however, the condition that no such investigation shall be taken up in case relating to the public servant controlled by the state government of Mizoram, except with the prior written permission of the state government. Aron tideu kher ani don't try chana dandik taka draft aron thon ani notification thara, however, the atanga tension subject the atanga ngai poi mo viau a khlai tang state sarkar thok te chui tura state government consent pek ngai lai hela anlo soi sel tawak mai hi chu azia lo le zirchian nam nei masalawa thu chua pop popa midang be hi sim theini se dom tak zetani CBI general consent om zedik tak to state chunga central government na thok te chui ngai phalna lo pek hi nia general consent pek lo na state a chuan CBI malang na tur reng thil te nau te a po state sarkar in consent apek masak phot angai ni CBI neng ma ati thei lo tina ni consent kan pek lo chuan paruna he kan share lenga pasarina train kan secretary tuna po khanin ron soi fia le khop me consent tom sia ka chu ni e dan bar tu om to a chuwang chun consent kan sil fia na thei per chu e phal na han no pe ka kha consent chu ni me consent state chunga central government na thok te chui ngai phalna lo pek hi nia general consent pek lo na state a chuan CBI malang na tur reng thil te nau te a po state sarkar in consent apek masak phot angai ni CBI neng ma ati thei lo tina ni consent kan pek lo chuan paruna he kan share lenga pasarina train kan secretary hian hello chun zama airu na ve na dan han clear tel ngal bokila CBI an niemo ACB an niemo eng investigating agency poni se section 17A1 of the Prevention of Corruption Act 1988 PC Act kanti mai hian an thu a case kalpui ngal mai a khabok section 17A1 of PC Act ta chuan tikhalai khan hei hian general consent eng ang general poni se dan pakhathian a khapani ti hei lai hi poi molai tak chu ani no police officer shall conduct any inquiry or investigation
into any offence alleged to have been committed by a public servant under this Act, whether the alleged offence is relatable to any recommendation made for or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval. Ti ani ông dia chu police officer tu main he dan ati Prevention of Corruption Act nuaya sarkar na thok dan bo chia pute chui chian na anei don ani chuan phalna lamha salavin a chui ngot tur ani lawani ti na ni hey central service te poni se CBI khan central tangin appropriate authority tangin consent notification hi chu alak thau ngai ti na ni kenin khi atira ke ma poina garon soi khania 17A PC Act mo Prevention of Corruption Act khanita ni khi hemi CBI case sung sang soi chuak tu te na an soi lan du mi alo dan ania atir te tang han soi lan ani lo shima hian ZPM lampang hianin press conference ni naron soi ve chaunia then khat chu in var hok me the then khat chu abung buzonga ni chuak clear luitla thianom vea tun political issue vela hi chuan eng tan hi chuanin mu fia ngai na chu la om chuang kher lo mai thei eng po chu ni se ti khana fia tok to eng po ni se ta zo ka hianin i kan chief minister te Trump masa te po nianga masa le te po nianga tin kan Trump no lakal le zel tu te po nianga tu te po hianin in en fia nan mang se tun i su he ka ti du chu Frank takin ka soyang kan chief minister khan khatiang khan house te lo soya mo phalna min dil khera ngai lawang an du danin an ti thayang chuti khati ti kha asoya ne ti chuan an notification po kha a reply na kha aron om veya ti mi tiang a reply na kha chu reply na ne chuti na han effective ani lawani khat po kha engem bon document poi mo lu tu kangalan tir kha ne ma se ha kha chu an lo receive ani an lo money an lo pomani ti en tir na kha ni meita CBI khan chuti interaction kha state government a khan an pe don lo shima achan chu dan ding lai om sa ringa PC account sa ringa khami zu zui khan in thileng kim ti mei tur khan ni ti chu chiang sa ring chu kan soi du choka chu heta party tin hianin legal department hi an nei ani chuan hei ZPM po hi an nei thania heta lo thu uniform hei Vinicius ti te Malaysia dan thunwal mai mom tuna mi te po hi ni thawa hi Vinicius ti te Malaysia dan amnwal king ho zong ki ukil tha non thu chuakani ukil ruala non thu chuaka service po nei tha tak te thiam tak te ani hloma chu tiang chun ni tu da an thuron soi po hi adik chiani ti chuan kan soi du tak zo ka chu party tin hian legal department an nei ngei na rinoma ignorance of law is not an excuse ti ni thina dan hriat lo hi khoya man chuan lama tling lo shim ti ni thin ti chuan engemo abikin session na te poimo tin session na ni kher lawa po ti mai tiang i heta public speech mi puim van tlang ma thun va soi don ani te heta Trump lo la om le tura sarkar tur te poniang mo ale pek sarkar le tur te ponianga tin kan sarkar lo om to thin te ponianga soi sual fe hi an nga thin lu tu gani chuwang chuan legal department fel fai takan nei ani chuan an thu soi tur hi atlang pui thu in ziaka om te ni thina tin ziaka omani dem lo poin an thu soi tur then khata khan legal point engemo omani chuan emo chu tiang chon ka soi do na dan kalaniam chu ti anga an legal advisor te mo hemi an legal board te an ron thiam hi poimo in ka hria tu na po pudu ma khan khateng khan alo ti a ni kha chu an ma ni innocent minded takin alo soyenga ama ero chu an real ru kanwa shavek big chuang lowa general consent ti khan engpo milo dil se kan phalang
ti na te polo ni theya maro chu a soi dan kia kha ani lo mel ang te pona lang thei ni tun nuwa chuan keima ni legal advisor te legal board te ron thiama kan thu soi turin dana kalem ti chungchang te po sheda thaw me chan chu tun issue po hi dan ding lai om sa ring bar tu om sa ring turani tia ziak om sa court a chon challenge mek chu ni khin mek ani kha dana kha khin mek a chu ni a amai ro chu ne na chang an lom lowa tin chu khin mek ani kan ti chon in engia en tir kan ti chon an nok ti tu no mani nok ti viau ma se kha dan anga an ti kha ngai ti kha en tir bok ani kan traffic to kemo kan traffic tu ra nga yang tuna ZPM lampangena an dan ron soi kha in lo ngai thak chik chuanin public service ti kha telani khami na en tir cheng ne chu tuna khan ZPM thu chua ka khan mo an notification ti chua an notification ti chua kan ti po khan heta CBI atanga ron kalsa anga an notification ti chua kan ti deu kheranga kata khan CBI lampangan film khur ziale danan shia je kharon lang cheng ta ni chu public servant taron ti ani No police officer shall conduct any inquiry or investigation into any offence alleged to have been committed by a public servant. Om si chu he danin bar sa nei kan ti kha chu public servant khami state government moi na thok te central government moi na thok te ni ta ni tun akhanin state ina notification an ti chua CBI draft angan on ti chua po khan dan kalna pakhat mamlo chan chu CBI hen he Prevention of Corruption Act dan hi an hre ne lu tuk ti na ni Delhi Special Police Establishment Act ti ringot khani lo Prevention of Corruption Act ta hen inting elo soi ti te po kha poi mo ve kani chumo eng po ni se ngai thlasun zom zel photila in zom zel tiang Act nuaya sarkar na thok dan bo chia pu te chui chian na anei don ani chuan phalna lamha salawin a chui ngot tur ani lawani ti na ni hey central service te po ni se CBI khan central tangin appropriate authority tangin consent a notification hi chu alak thau ngai ti na ni kenin lo pe po ni la central tangin langa state chunga state public servant te a aron ti don chon state ta helai chu consent aron lak ngai ni approval aron lak ngai ni chulai chuan helai hi kan riat sol kha ani re chia le zel photam police la ni sina to da kan notification soi chua per chu CBI na consent lo per CBI notification alo chua tura mun lo ti tak hi om je chu BNS dan thar kan ti related bi kan ta cham bi pela ma sa e ru da dan thim ka om thrang le ta ni chu Prevention of Corruption Act chu kan lo om sa to kha ni dan thar ni ve lo wa om sa ni wangin he ta BNS nen khan puang khata khung si de lo de kha kan riat la na than a tha chu wa chuan e ru da dan kha a khangin kan lo sei tel le lo thei lo in som kwal ve ka wangin CBI de tenan hian ta kha han sei tel tha kan te boka emi tung sa nga hian a soi zom main ZPM sarkarin khongai thak om tinalai do te po kan ya chan chu a buai thak ani mi pui hian kan ti buai thak kwal ve khei keini chu mi pui te na kan ho tu te kan than dal na rama kan oma mi pui te hian in thu nei na tam tak kan nei kan tia amai ro chu mi pui te hian in kan role te hi kan play thiam lo lek lek em nge kan play thiam lu tuk zok ti po hi shet thiam har eng ti zonga soi fe tur nge ti po hi a chan chu ZPM lampang in clarification an siam se in soi thiam reng mai an ti le tiro chon in soi thiam lo se an thiam lo tak tak ani hi eng ma soi tur nei lo kan ti le mo a har sa fe khopin karing amai ro chu ke chu in soi fia zel hi tha ka te case te naw om lo a chan chu in soi fia lo kha thil thalo zok takani he ta mi pui ngai dan tam tak roi koi the thil ani chu wang chonin I case te naw anga an thria ta poni se in soi fia zung me sela a thame in soi fia angai chuan heti zo hen kan perspective poi kan thak ngai kan thlir dana po hi in soi fia angai chuan enge moni a omani mai ti hi ani lawa in soi fia angai ni chuan an pu na a kha adik tok lawani mai ti kha kan thlir dan ni se akina heta MNF pon ron sarkar le mai thai Congress poni le mai thai chu
a thavek in soifia vek ro se tu te po ZPM po ni ro se chun chu in soifia nga ya ni chuan an pu na khan dik lelom ni me chu tu na hen ZPM kan re ka wa hen ZPM ka ti na chau ni lo ne PC party po ni ro se BJP po ni ro se in soifia nga ya ni chuan an pu na khan thil dik lelom ti na ni me chu kan thlir dan ni se ka du khop mai tun huna tang hi chuan in soifia zel hi tha mi pui hianin dikna enge adikna takti hi kan lo examina kan lo hriat thiam ve hi kan chan vo ani kan thlan chhuah te hi anin soifia lo ani chuan mi pui te hen kan right kan mulo ti na ni me mi pui te right a chuan eng angin nge anin soifia ang eng tiang eng nge an thiam thun soyang an lo thiam reng ani hi ti theina turang chi te po om ve ang khatiang kha an soi hi mi pui te hianin kan right ani lo soi sel thin lo u amaro chu opposition kan ram hi poi thla deuh chu ram hluizia le ram thar zia kan tianga chang thar in kan la dominate ne si lova he ta pi le pu te hun nu le pa te hu da changa MNF ngar le lang chuak le ngal mei tur pu do ta in pu she lo stage te po kan la kal pel chuang lo khami lai transition period a kan oma la ha thak ngat khop mai kan politics bo ru ka chu angai event thu ka piang an ha ani main ka sia Section 17A of the PC Act in Palna lang masaka puti wholesale a consent approval a vai in Palna kan pe yang che kha a thei ani lawa ti thei ni lawa chuan he dan bung le chang Section 17A hi PC ka hian ni som ni paruk July sang ni som pariat khan dalu amendment siam ni in dalu thar ani sawa sang ni som kita hinaron soi che thei ani lawa aron ti ta ni a thei ani lawa a consent approval a vai in Palna kan pe yang che kha a thei ani lawa ti thei ni lawa chuan he dan bung le chang Section 17A hi PC ka hian ni som ni paruk July sang ni som pariat khan dalu amendment siam ni in dalu thar ani sawa sang ni som pariat khan heta hian om zebera chuan sarkar official kan teng chi kha phalna lak pasak thi tur chuan phalna lak pasak angai sia hemi hi tuna hian challenge sa ni mekla athan chu ei ruk do na konga da le tin WPC number 1373 sani so pariata khan sani so pariata hian e case number hian challenge meka dia do chuan a trace the reng the ka lo sai ngal bokani hemi hi om zia chu kan soi zau lokanga thilpon lampanga hemi government employee ven him na dan hi hemi Delhi Special Police Act kan ti hemi 1946 section 6A a khan kum sang ni le pathum khan Joint Secretary Chin chung lampang zong tin an lo da to boka amar chu khami khasum sang ni le som pari khan Supreme Court in a pai thla saka amar chu he ta kha da rang mil chia tho se ka ege Mizoram ta ka ti khami sarkar ta khoven yam na dan ka kum sa di le som pari ta khan an lo tel le ta prevention of corruption ka chu wa chon he dan hi hemi ka iru kan do na kong hi da de tin state kami permission deal the na ka pai thla kan tum de me kan ni tu kan sei zaw na san tu ani ber ma ya an pai thak ma chuan nan pai thak ma chuan sete wholesale lo pek mut kha PC kami consent pe ngai hi ala nung rek te na ni sia chu ba chuan nakena result te po lo ngai sangi la hemi thung cha a hian chon poi number 8 ta khan par 8 ta khan da poi khoi nan du sui ko nga te thil sual ti tu mandana te dan kal phung som pe ngei tur procedure oma danin aput ang thapa investigation kal pi te arrest te buro man success kan ti te angai thina chumi pi alama pai mo em mai chu CBI and diamo state police police se danin thu nei na pek chin jurisdiction le power pon lama engma ti theina eng ti theina ma an nei lo ti hi kan kheta thop ai mani thu nei na power ni mi alawa nan lo tho khan an mani khan altopair kan ti ta danan bo chele ti nan thin ta ne tu ma chon CBI po FM ko ma ti khian state Mizoram state ta po ke mani that patient so dan tu thlengin le kha mi lo thon pa hi ala ni ti ka kan kheta thom me chuan
new criminal law kan man waga notification kan chuatar hi general consent kan ti mai khami suit na kha andiloba noi do na le noi bo na le withdraw na andiloba danin aput agin le CBI instruction nang khan Mizoram sarkar hian notification hi aswa thar le mai zo zo kani deka lo thetlang bokila general consent CBI ne na pe kani na hi ala standing renga heti lai hian state government employee te corruption le poi khoina si tura CBI ne na consent pe ko nga ZPM kai khoi sarkar hi ahnung tol don lo tipo kan riat lan ta na thome dan thar man wa le consent thar pek tung sanga notification chua thar ngai ta ka wanga notification hi chua thar le ania jir chen na po nei hau la ba sarkar pong ko be vak tu te hi CBI ko lu lau ber ten nia ale linga buti thorbel sayang mai CBI consent withdraw tu party te hian CBI ne na consent pe tu ZPM kai khoi sarkar hi deng mai pi la ka mai pi fai tumin tranan kho me kani ti hi kan sai du po kani kan khet angin kumsan di de som pathum khan state pariatin consent an pek thai withdraw to ta chuan Mizoram sarkar poin telve te kha kan ta lang du po kani kha chu kan khebek to me sai chun jam เนี่ยกันอาตอบลำปังกันให้ตัวที่ข้านินเจียงเฉาเวียกตัวก็ง่ายอะเจียงเหล่าไล่ก็มองป้อนจอนนะลองตัวป้องง่ายละทางไงจน ZPM party a principle ZPM party a principleอะอะไรดิ้งเห็ดเร่งที่ข้าทุกเวียกันนั่นเลยอะไอ้ดิ้งตัวเราอังอินทันมาอันใส่วุฒอังค่ะอันนี้ต่อละเว้นบริณรตีเดี๋ยวนั้นที่กันรอนช้างเล็ดตัว ZPM ไก่ช่วยสกัดที่เอรูนะเดาก็งะ principle อันละดิ้งเห็ดละตาเป็นขัดป่วยนั่นละนุ่มตลเราที่กันเทียดหลานตาอัดถอมไหมเอรูนะไก่น้อย CBI เนี่ยนะ consent เป็กอันไงนะห่วงชูงะมิจอมสกัดที่อัตางเชียงไอดอนเราที่กันหันพวงดูบอกกันนี่มิจอมมีปุยเต้นกันไว้กูวักเคสกันตีไหม PIL number 5 of 2022 ปีวานรำช่วง versus Union of India เลยมีดังเตะอาคินเตะเขาเคสมิจอมสกัดดินนับโปฮีใส่ฟิอาจูลกันตีนี่ไอ้จอมเดวเท่าขลายคา ZPM ไก่ช่วยสกัดเปลี่ยนมา MNF Ministry หุ่นไล่ affidavit เทลูทูอังอินสกัดอุกิลเต้นไฮโคตา CBI ช่วยตีร์เคร์จูลอันตีเราทูค่ะอันเราเห็นไหมค่ะเกนี่ ZPM party พอมินบัตเฮ้ยข้ามี CBI จุงจ้างรอนลาร์นู่นแล้วก็การนี้social media นรอนช่วงแหล่งงานละ CBI ช่วยตีร์เราวินกัน state police แต่กันริงโตกันนี่ที่จุงจ้างเวลขานิตาอินกันเสียจู่อารอนช่วงแหล่งงานละ social media ขันบ่จู่เฮ้ยอารอนสวยเฟียดอนบอกว่าเฮมีน่าเอ็นตีร์เชียงตักจู่ZPM เฮียนิน CBI ฮีอันเล่าโลวันนี้ consent ตันที่พวกเขานินตัวน่ะมิเทนขัดไปใส่ยัง general consent มั้งอาดานพอยน่ะสวยเฟียเลี้ยมโลตัวเต้นมันโลสวยเฟียอังจียังกัลปุยันตุ่มนะเรื่องรัวค่ะจู่ดังได้นี่มารอจู่ตัวน่ะเฮียนินเองอิสุอปนิเซ state สุรการบีกัดที่ข้าละนิดเจ้าเลี้ยงละค่ะเพื่อจู่ข้ามีตีโลดังส่งค่ะconsent ง่ายเราที่คันเอาออกมาข้าเตียงคันนี้อันที่ไทยโดนนี่จู่บางจนไทยตัวนับว่า CBI จุงจ้างอย่างนี้ดันแต่กันเตียงเราcase กันไล่ affidavit ทารันเซียมจู่เตียงจนอันกัลปุยอันเล่าเรานี่ที่อารอนติดเจียงบอกกินกันเสีย headline statement พอเห็นเปลี่ยนมา MNF Ministry หุ่นไล่ affidavit เทลูทูอังอินสกัดอุกิลเต้นไฮโคตา CBI ช่วยตีร์เคร์จูลอันตีเราทูค่ะอันเราเห็นไหมค่ะเกนี่ ZPM party พอมินบารักไฮเลยaffidavit มาสาเทลูจุงจ้าง ZPM Ministry ทาร์เลสกัดอุกิลเต้นการ์ communication gap เอามาวางอันนี้ไปกันติดตักเซตอันนี้ตัวน่าจวนสกัดทาร์ ZPM Ministry instruction อังอินZPM ช่วย CBI ช่วยกันเริ่มตีนะ fresh affidavit เทลูอันนี้ต่อ
PIL thelu tu ten CBI chuitir tura angin na po sarkar la matangin nial na le do dal na om lo thu then tura thupek anni top puwa smuggling hi CBI chuitir ngai turin ZPM kai shuai sarkar du dan ni ti kanan puanga tin he affidavit po hi ni som pani jun sang ni som ni pali khan CBI te hian an sui don ani a chui tura he mi petitioner ten PIL thelu tena andua ko tina phalsak ani chuan sarkar lam tang chuan objection engma kan nei lo ni ti affidavit in kan thelu ta affidavit a copy poi hei hi ania ta hianin point number he lai hianin para true ia affidavit ai a copy ka pe thei lo chu ko ta in chia ko ta in chia me ka nei vai na copy chu ka pe thei lo chu ta hena je chu that hei hi Chief Secretary na affidavit Chief Secretary affidavit aron lek wa maya ki po hi kuwa chungchang ati to khama kuwa chungchang apo ZPM kha soisel na le dem na kha om deuh lek lekin ka sia khami bowel chungchang ate po khan engpo ni se hei ni chon an lo hlau lo khop maya CBI kha state sarkar chon engma kal na kan nei lawang do dal na kan nei love an ti mak me ni ai nang lo khop mai ministry lampang masa lampang te ne na han compare chon khata ka chon lo block chen te khan nei ne lo block chin te khan nei me ne chu wang chonin kha chu khati anga practice le tura khanin an ngai do te poni mei thei tu na social tu te hian mo ma se ZPM hian hei an malak to china hen blockage kha engman nei velem lawa consent khan mi an consent general consent soifi ang chi anga wow kati mei do na mi te ka sayang fully consent phal na lak ngai lo ang chi ang kha an lo be sei viau amaro chu khami ang thowa function te na chu ZPM sarkar hianin danang thlapin ti khanin consent anon langa an manin approval an lo pek thei miau si kha chon chu mi nen chon engma danglam na om chong lo ni o kan thia thiam dan tur jon kan soifia ni chu ba ka 17A kha I threng tengu bar tu om kha state sarkar chungchang angat phei chonin bar tu kha poimo ve ni chu khati kha ni ania tuna hian ki ka soita ang khan an ni chuanin keimia ni tang chon objection om love kan sarkar tang chon government tang chon objection kan nei love antia drama salampanga chuanin CBI chungcha han kan lo fail ve de ubokani thila han sui dona state sarkar in objection ten lo siama tin khan thu soina masa kan re ka te po khanin an consent general consent and pek to ten lo cancel sakle vela mo ati top masaber kan lani le nga la kha teng te khania chuwang chon kha teng tura an lo ngai tlatani chon le thusan ni ta sela maro chu ZPM hi chu an ni lo tura in ngai photila tuna an che tan ria poken ke ku wa chungchanga te le khami enge airport chungchang te kha teng sang te po khanin ama objection lo to te po kha objection om lo in affidavit thar han file ania fresh affidavit han siam le eng poni se ngai thlazom zelang siam ani Renu Sharma IAS hemi ai lo hi hemi nga ti ne in para true number ia chon that I'm under instructed from the competent authority of the government that the state government does not oppose the prayer of the petitioner at para 45D of the petition for an order directing respondent numbers 37, that is CBI, to register an FIR and carry out the investigation with respect to illegal border trade and smuggling of areca nut into Zokothar, Mizoram, to verify the authenticity of EY bill, transit permit and phytosanitary certificate allegedly issued by MAMCO and any other authorities. Tin our post lo to
CBI tên anh suy đó này con sổ cá hiện đầu đá na anh này lâu này thì High Court à xét tiền thấp anh tuần này affidavit mangin thì ZPM sổ cá nuôi affidavit cho anh này Ministry kalta hun laya corruption case lang sa tak lok ayokta alain chia mek school thuam than na chungchanga nabat sum chingpen thu le ropeway le skywalk chungchang ACB na chui mek te leng pui airport sak chungchanga CBI in ten CBI ACB la ACB na chui SCB na chui mek te ai chui ta chui mek tu la pen leng pui airport sak chungchang a Mizoram first FIR thelu MNF ministry hun laya SCB lama ti top tak te hi CBI hian chui ngei se kan du tak zet ade mi pui chan ai le ram ma son na sum ti ching pen na kong sang sanga thil sual ti tu te sem an ni theina turin Mizoram sarkar chuan ma la zel do na eirung na đầu có ngà khốt ra không takin ke apen zel do na Mizoram mi pui te lung rual taka iru na min đầu pui turin kan som tak meu chewani chuan thil pakhat dang soitel ram ka du dan hi kan soidon chuan azom pui connected related hey bible lang te nei ngamo ain zom hi nei be a dang hi siat tel nga ya chung ngai tua lo le se si lawa dan pakhatina soilai chau lak vum vakhian mi puya shoi sual theya thudik fam kim lo soyol viau tu te emo anga bible chang du lai tak lak chuang deuh nen po hian ainang theyom me tin thu karam ani e tikhan video chu ato tader meya engponi se khe press statement a hanan soifia chiang angreng katia han soifia le vaka han elaborate vak tur kha om to chuang lawa chik takangai thlatan chuan han bo na em tur kha om lem lovani amai ro chu ZPM thil ti ni hrim chuan ei lo ngal top pianom ve a amakutuk mizo hi mo politics thil kherlawa po tunge bikers pakhatin asoi lai ka ngai thlatwa engpo ti lamin ei lo ve hrim min omani tiang do han chân cả chứ còn bài à xa về phim phim em听人讲没人 A 路về ha tao bảo我们here ông vềนี่ก็เฮียeng thil po hi video hi siamin po sin ti maila min ei lo ve chi hrim hi chu om ve ne le mi phun chiar mi thil ti ngai thei lo enga ma ron thin rim ngal em ringot hi om ve ne chu wang sonin i politics a po khan khatiang mi kha an lo om ve te po ne nga khati jong khatun tum video chu ni sela video thara kain mule theu do ne